Munyemere ntangure kuri iyi nkuru. Nikubaliane nianze kwa habari hii. Y'umusore yitwa Jaden. Ya kijana anaitwa Jaden. Nyamusore yitwa Jaden. Huyo kijana alikuwa anaitwa Jaden. Yari umwirabure. Alikuwa mweusi. Yaba mu bihugu by'abazungu. Alikuwa anaishi katika nchi za wazungu. Yari afise ubuzima bubayabaye buri hasi. Alikuwa na maisha kawaida ya chini. Yaja gukora kazi karuhisha. Alikuwa anatumika kazi ambayo inachokesha, inachosha. Kazi mu masaha yo gutaha. Alipotoka kazini kwa saa za kurudi nyumbani. Aja muri bisi wa mbere gushika muri bisi. Akakuwa wa kwanza kuingia kwenye basi. Mugabo akwera yararushe. Lakini kwa sababu alikuwa amechoka. Arumva ararusha nyene araryama nyene nk'ujyamye nyene. Akasegamia kiti akalala. Abantu barinjira muri bisi ari benshi. Watu wakaingia kwenye basi ni wengi. Bisi ruzura. Bisi kaja. Hama mu nyuma. Afu baadaye haza kuinjira umutamakazi adashoboye. Pakaenda kuingia mama kize, bibi kize ambaye hajiwezi. Mzungu. Arinjira. Akaingia. Aburaho yicara. Akakosa mali pa kuketi. Acaguma hagaze. Akabaki amesimama. Agumye hagaze. Alipobaki anasimama. Wa musore nubwo yararushe. Yule kijana japokuwa alikuwa anachoka. Nubwo kandi ejo mu gatondo ategeza kwinduzindukira ku kazi. Japokuwa asubuhi atamkia kazini. Arabona ko uyo mutamakazi atarakwiye kuguma hagaze. Akaona huyo bibi kize hangelipaswa baki anasimama. Kandi na wakiri muto ashari wali yoshobora basi guhagarara. Na wakati ne angaliki anaweza kusimama. Abandi bose nta numwe yiyumviriye kuri ico kintu. Wengine wote hakuna aliyewaza kwa kitu kama hicho. Nyamusore Jaden. Huyo kijana Jaden acha arahaguruka akasimama, abwira wa mutamakazi ati urashaka kwicara hano. Akaambia bibi kize unaweza ukaketi hapa. Wa mutamakazi biramuryohera cyane. Ule bibi kize akafurahi sana. Biramunezera cyane. Akafurahia. Bisi iragenda. Bisi kaondoka. Jaden niwe yatangura gushika imbere y'uwo mutamakazi hagiye. Jaden manake ndio angelianza kushuka kabla ya mzee huyo. Arabwira umushoferi ati gabanya nururuke. Akaambia shoferi punguza nitoke. Avuze ati gabanya nururuke. Aliposema punguza nitoke. Agiye kururuka. Alipokwenda kushuka. Wa mutamakazi amuterera agapapuro mu mfuko. Ule bibi kize akamrushia karatasi kwenye mfuko wake wa nguo. Nyamusore yururutse. Yule kijana yabonye ko mutamakazi yamuterera agapapuro. Aliona kwamba ule bibi kize amemrushia karatasi. Arakaraba. Akatizama. Asanga kanditseko address. Akakuta inaandikiwa kwa address. Kanditseko na code. Na kanaandikiwa kwa code. Ariyumvira. Akajiwaza. Hivi vyo mutamakazi agomba kumubwira. Akawaza kile ambacho bibi kize anataka kumwambia nini. Akakosa. Mugatondo arazinduka higa ya bisi yamuzanye. Asubuhi akaamka katafutile bisi ambayo imemleta. Arabeko boyura mwana wa mutamakazi ambaza ati bivyo byo bisiguri. Aone kama atakutana ule bibi kize muswali hii na tafsiri nini. Nibahura. Hawakukutanana. Mutatinga ya bisi ya yindi nyene. Na kurudi nyumbani akatafutile bisi. Nibahura. Hawakukutanana. Amari bisi ibiri alikuwa arijijana imitima. Wakamaliza siku mbili anajiwaza kwenye nafsi anajiambiza. Aravuga ati reka ndondere ya address basi. Akasema acha basi nitafutie address. Arondere ya address. Akaitafuta. Aigezeko. Alipoifikia asangana hano ameze nko kuri jardin. Akakuta ni mahali ambapo kama vile kushari. Hari biti amashurwe. Kuna miti, kuna maua. Ariyumvira ati uyu mutamakazi nagomba kunyicisha ngaha. Akawaza je huyu bibi kize anataka kuniuisha. Ngo harimo ababandi ngaha muri aka gapoli. Hivi sipako wizi hapa kwenye kapoli hapa. Aregera imbere. Akasogea mbele. Ararunguruka araba nta muntu hari. Akachungulia akakosa kuna mtu. Aravansa. Akasonga mbele tena. Akaongeza kusonga mbele. Akaona nyumba iri ku muryango. Iko mlango. Ariyumvira. Akawaza none Yesu simbona hasa nataba abantu. Panafana nafasi ambapo paishi watu. Mugabo aravye ku muryango. Lakini ukitizama kwenye mlango asangana umuryango ugururwa na kode. Akakuta ni mlango unafunguliwa kwenye kode. Acharibwira ati reka basi ndabe biriyo. Akawaza acha nitizame nini kilicho. Araba ya kode kuri kaga papuro. Akatizama kode kwa ile karatasi. Arugurura kode. Akafungula kode na mlango uruguruka. Mlango ukafunguka. Arinjira. Akaingia. Ararunguruka ntiyabona umuntu. Akachungulia kuona mtu. Ashikira ahantu hari chumba. Akakutana akafikia mahali ambapo kuna chumba. Arabura ico chumba nta muntu. Akatizama kwenye chumba kuna mtu. Aserutse gutya. Alipofika hivi azabona muri saro abona kumbe niho wa mutamakazi aba amusanga muri saro. Kwenye seblene kumbe ndo kwenye ule bibi kize anaishi kwenye seblene. Wa mutamakazi aratwenga. Kumbe yo nyamutamakazi yamubonye ingene yinjiye. Kumbe ule bibi kize alimuona gisa aliingia. Acaramubwira ati musore icara ngaha tuyage. Akamwambia kijana kaa hapa tuzungumuze. Aramubwira ati jewe. Akamwambia mimi ndibana ngaha je nyene. Naishi peke yangu.
nta sinigeze mbyara, sijawahi kuzaa, kandi umugabo yarapfuye, na mume wangu amekufa. Rero singiri unkurikiranira, sina mtu ambaye umfasha udukogwa to munzu, sina mtu wa kunisaidia tumakazi twa nyumbani, udukogwa dusanzwe to munzu, tumakazi twa nyumbani twa kawaida, kumesa imashini ziramesa, kumfua mashini zinafua, mugano udukogwa duto nkeneye umuntu yomfasha. Lakini kuna tungine tukazi kuba narinje muri ja bisi suko no bantagira imiduga, kuwa nimeingia kwenye basi si kwamba sina magari, nuko nari nahamagaye umushoferi arateba, ni kwamba nimeita shoferi akakawia, nari nahamagaye taxi ndayibura, sorry, nilikuwa nimeita taxi nikaikosa. Hama urashaka kunyemerera nzoguhembaya, unaweza nikubalia nitakulipa hii. Acha sangabo ayo bamubwiye, akakuta zile pesa wanamwambia ni inshuro zitandatu zayo yahora ahembwa, aho yahora ruha, sita ya zile ya ule mshahara kwa anapewa mahali alikuwa anatumika kazi. Inyungu yo kugirira neza umuntu, faida ya kutendea mema mtu. Inkuru ntirahera, habari haijaisha. Nyamusora arakora, ule kijana akatumika, arakora binezererewe, akatumika na furahia, abaho nyene, anaishi hapo atigora kandi kwiruka bila kujisumbua, na kamata basi hapa mshahara inshuro zitandatu, mshahara turusita. hali yahora akora yagiye arasezera, baramwanyira babo, bali alikuwa anatumika, alienda kuaga wakamkatalia, bamubwira ko bagiye kumugwiriza na kabiri mshahara yahora aronka, wakamwambia wanakwenda kumzidishia mara pili kwa mshahara. Akasema hapana, urumva yararonsa aho bamugwiriza na gatandatu, alikuwa nipata mali watamzidishia kama turusita. Haezi misi, palipokwisha masiku, wa mutamakazi aramuha envelope, yule bibi Kize akampatia envelope, aramubwira ati nakwandikiye ikete, akasema nimekuandikia barua hii, uisome maze ufata akanya ko kwiyumvira, na ukamate muda wa kutafakari, hama uraza kumenyesha, afu utanipa jibu baadaye. Yari yamwandikiye, alikuwa alimwandikia amusaba ko yomubera umugabo, anamuomba eti yomubera umugabo. Mungu wangu, alikuwa anamuomba eti awe mume wake. Ari wewe uvyemera au vyanga, kama ni utakubali au mtakata. Amwandikira mubwira ati umugabo wanje yarapfuye, mume wangu kafa, sinigeze mbyara, sijawahi kuzaa, fisa matungo, nina utajiri, ishirahamwe runaka ni yanje, kampuni kanaka ni gwanje, kampuni fulani, kampuni kanaka ni gwanje, kampuni ya fulani ni yako. Zari kampani zimenyerewe zikomeye, zilikuwa ni kampuni ambazo zinajulikana, nini kubwa, nkuovuga Kinju, mtu aseme kama Kinju, Brarudi mwenizo, kama hizo kubwa. Ari wewe uvyemera au vyanga, kama ni utakubali au utakata. Wa baba mjibu jamani. Ari wewe uvyemera au vyanga, kama ni utakubali. Numusore nararongora mugabo mutamakaza agenda, ni kijana jawa, lakini bibi Kize anatikisika, manake acha kuwa na mifunyunyu amubwira ati mugabo, lakini anamwambia lakini singomba ngo tuzobane nk'umugore n'umugabo, sitaki tuishi kama mume na mke, oya hapana, ngomba abari uzosigara ni ibintu byanje ni napfa. Akasema nataka wanakubali wa baba. Nataka mtu ambaye atarisi utajiri wangu, kubera ndafise umuryango, nina familia. Ni wigeze unyitaho, haikuwa kunitizama, ariko wewe waranyitayeho, lakini wewe umenitizama vizuri. Sasa ninapfa, sasa nikifa, ivyanje birashaka kuzotwagwa n'abarundi, vya kwangu labda vitakuliwa na watu baki, ariko twanditswe nk'umugore n'umugabo, lakini tukiandikiana kama mume na mke. Muri ryo kete nagwaye muri impapuro zayo makampuni yanje, katika barua nimekupatia na makaratasi ya makampuni yangu, ndumva ko ndi mugupfa, nasikia niko karibu ya kufa, ni wewe uzobusigaranye ivyo bintu vyanje, wewe ndio utabaki na utajiri wangu. Wa baba, haleluya, mnakubali? Abongo hiyo mnataka pesa. Ivyiza byo gukora neza. Wa musore arafata akanya ko kwiyumvira, yule kijana akakamata muda wa kuwaza, araja no muryango kusaba impanuro, akaenda katika familia akaomba ushauri, aravyemera, baadaye akaja akakubali. Haezi misa atari myinshi, palipoisha siku singi wa mutamakazi apfa yicaye ku ntebe, ule bibi Kize akakufa ameketi kwenye kiti. Jaden aramugirishiriza iby'amaziko byose, Jaden akafanya mazishi kila kitu, acha bari basigara ni ibintu bya
Mugabe imbere yuko abisigarana yacha yongera amashure. Kabla ya kubaki na ule utajiri aliongezea masomo alikuwa nayo. Ujamutamakaza tarapfa. Ule bibi Kizee hajakufa. Yacha kwiga kaminuza. Alienda kusoma university. Ibijanye no kujera. Ya kuhusu kujere vitu. Kugira ngo ashore kuzojera ya makampuni. Ili aweze kujere makampuni. Imana yibuka ivyiza wakoze ikwishure. Amen. Mungu akumbuke mazuri umetenda akujibu. Ni kweli.